Posni paprikaš od ribe se vinom. Sastojci za posni paprikaš od ribe se vinom: kilogrami posomовine ili druge rečne ribe, 1 kg luka, 4 dl belog vina, 1 velika kašika sirćeta, decilitar i po ulja, 1 kašičica ljute aleve paprike, 1 kašičica slatke aleve paprike, 4 zrna bibera, 1 kašika pirea od paradajza, 1 velika kašika peršunovog lišća, 1 kašičica celerovog lišća, mleveni biber, so. Posni paprikaš od ribe se vinom se priprema na sledeći način: ribu očistite, operite i natrljajte je solju, pa biberom. Potom je prelijte sirćetom. Tako pripremljenu ribu ostavite da odstoji oko 1 sat. U većoj posudu ugrejte ulje i na njemu propržite seckani luk. Potom u njega spustite ljutu i slatku alevu papriku, biber u zrnu, pire od paradajza, 3 kašike vina, seckani peršun i celer. Dobro promešajte i na to stavite ribu koju ste isekli na veće komade. Pržite ribu na vrlo laganoj vatri 45 minuta. Nemojte je mešati nego je samo češće protresite. Kada riba bude skoro gotova, uspite vino i još malo kuvajte paprikaš. Jelo možete servirati sa varenim krompirom. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.